DCP Godfrey Musana atandikira no kurambura irenyeri z'abasirikare atiyo nuko kushara kagoha akabirena kazahura polisi yashemo mu bupangisa ati akigura he kizimbo mu butongore ekiri kwija kubakira mu office Nyamwengi aho asimira ba contractor aho gukora kurunjo murimo odiro n'enkwatanisa yabembezi hamwe n'abantu bashema. The other one is that you should be doing your job professionally. Underline those ones because they are within the constitution. And therefore, if you deviate from those, anybody who challenges you will challenge you around that. Umuringo ngogumwe Dickson Kateshumbwa uri umunyishengero wa municipality ya Shema arikugamba na Sky TV ashoborere ngo obumwe obunafu bwa polisi mu kucondoze mishango no kugikora ombwangu burugireho kufa kw'abantu bamubo mu gasho ekinto cyumbagize ntunguka. Polisi yetegereze nk'umuntu mugwayo nugucara gwine nuguyambi hanga kurakurana abo kuba boyine ko mubwiga ko gumushiza umukurogo ubahereze kwitira mu cyaro ibintu byabe nakora hati yafa yabisigaho tino ndiza ryo nagera ki so hato umuntu kogora kuba na generating sente na leta mirumo abantu bashanga ngo bita abantu ihangari yitu ningashicuka kitu nibantu bigarze nyuma kurugirira ahari Professor Elijah Mushemeza uri umunyishengero wa Sheme y'amashuma agizirengwesera ine kutebwa ha polisi kurga oma office bakaza ombyaro kogesa umuntu wa burijo aho asimire DPC wa Shema Kasure Consilanta ahabo kuba empaji omurshema. SP Kasure Consilanta wa DPC. You know, when women decide to excel, they really do excel. And you are excelling and keep it up. Those who have not studied the concept of community policing in the police, you better do so. Kandi we some evidence orikunda ori umuhezi wa RDC yabwashema agigambire Sky TV ngo kizubucona ekisingere kuteganisa by'ukwerinda mu rushema obutabanguko bwo mumaka ekibuni Fred Kabarokore ashoborere ngo nabamwe bagwiro mu rubutaro rwabo habwabo abari kutwarira amateko mu ngaro. Twine Shema kushira mnonga ekizibu cyo butabanguko mumaka ubutabanguko mumaka umushija narwana n'umukazi narwana n'umushija then kubikweza birugamu kurwana bakufa amataka then sometimes ushanga bitana. So ukwita abantu kwinje kuri mu district ya Shema n'kuruga umbutambanguko umumaka. So kandi nyongera ukabura abantu baburijo abataka bitu hati twatunga polisi bareke guma batwarira amateko mu ngaro hati umuntu nagenda either ayita ninga ayiba konka kuba kumugwaho immediate bataka chondiza ko umuntu we nabari suspect nabasa kuba just yanarabaho atari involved no mu kikorwa cyo kibi bamukwatiraho bamwitiraho kandi hataho ko kumwita oburwa evidence neta kirho nabatahi bintu batabatunga abarwo mu kikorwa cyo hatubo bagenda kanyencha kare bagaruka mu society mwe nanisha bangu nkito abantu baburijo dekeriyo bwa hati polisi yari kutamburiraho Rakaboyo district kurabira omukanso negenderwa cyo kumaraho ushuma bw'amatungo obwasimbira makanda district yiti ya Shema kurabira omukanso ikahereza rani polisi wombekeho offices zabo na ne home ne kugenderaho kwihaneija obumenyi obuhenda biragiro wona cyane bugire nkaha 0%. Okufuna makati yonkomerero y'ebizubu ekiri kuteganisa polisi kurugerera har Consilanta Kasure. Given enough land, we have a block, but we are lacking a barracks. We have the space, we don't have the barracks. The other challenge is securing and fencing of the police property. Amakuru aga gashakwagira dutugume abwa Sky TV ya Genshonga umurishema.